Hello, Jotrano Khulumbai Kha, Puilano, Painai, Tring, Sikatani, Ungine Kapani, Hamzamate, Chibai, Norokno Yafaro, Painai 21st December, Tring, Bisikatal, Lamsonan Bagi, and PhaiTongu, Khwai, Athaibari, and Norokno, Koinai, Agana NaiywiTongnairok, Kasali, Jotono, Norok, Sungai Baksa, Painai, Azago, Samung by Mushum, my Klainis in Tring, Sikatal, no Sen, Palai, Lamsolai, Hanbagi, Norok, Jotron, Kobogo, Paidi Azago, Malay. 21st December 2024 Tring celebration haikaba bisikatal haikaba New Year tripa kotorku Khwlainani celebration Khwlaijana Mwkthang tongo Khowai Athaibari ani team Asaimaha musical band with angsakbai thangubin tei entire joto team members rok phai sok painai athayo asalo jotono hamdono ke o bisikatal palaline jotono phailedi hambai. Hello everyone, ang PhaiTongu Khwai Athaibari Khathansa dance troupe no tubui Norok Baksha Hohom Dodomkhe Chini Tring Bisikatal no yasak Khwnani bagai this 21st December. Aboni bagai khapang ni takuktei bukuksong Norok jotono no angkoinai Khwai Athaibari amchayo phai chingmai Baksha Tring celebrate Khwlainani bagai. Lumka hambai. Lumka ani khazan tahokte bukuksong ang adong jumwatia and this coming 21st December ang PhaiTongu Khowai Athaibari Norok Baksa ke Tongkhe Tring no palai na bangu. So joto no malai nai see you all there. Bye. Deborma taklai Tring bisikatal Khwlainani PhaiTongu Chini Khwai Ramchandra Ghatni Athaibari 21 December Phaidi Sung Jotono Chini Tring bisikatal no Lamsoglainai Athaibari hambai. Hi everyone, I'm Maryam, PhaiTongu, 21st December, Khwai Athaibari Tring bisikatal no celebrate kiniye. So, no Joto ba aro no malai ne, Joto no phayane mamboye kamojo. Khulumkha, Joto khajane chiprasha lokorogno ani hamjak mong te chibaya farhoro. Taklai Tring bisipalaina bagai ang parmiteri ang PhaiTongu 21st December Khwai Athaibari amchayo. Joto no ang kobong na musungo Phai palkhe tongthok Tring te bisikatal no lamsogna bagai hambai. Tini Tring palaina, Tini Tring palaina, Tini Tring palaina, ojaku song Tini Tring palaina. Hello everyone, I'm Rupesh Deborma. Final 21 December of PhaiTongu Athaibari amchayo Tring celebration khaina baginai. Ang PhaiTongu Chini Asaimaha bainbai. So je music lover, music jajanai borok norong phaine chingbai Tring no celebration khabe baidi. Naithothok tongthothok dudum dadam ke phaide chung Tring no palailai asugnu norong phaine tapokdi hambai. Khulumkha sal kisang deborma PhaiTongu Norok Khwai Athaibari Norok Baksha Tring bisikatal palina bagai on 21st of December. So don't miss out. Daki no malinai. Bye. Hello, bye. This 21st December 2024, Khathansa dance troupe PhaiTongu Norok Baksha Tring bisikatal palina bagai. So Khwrwngwi, along with Jay Lamang, Parmitari Yang, and many more. So be there. Hello everyone, Khulumkha Jotono, ang Basran Deborma, PhaiTongu Final 21st December. Norok Baksa Rwchap Musang Bising Tiklai Athaibari musical band by Baksa Chini Tring Bisino Sung Palge yasak Khwnani bagai awan bagai ang kobong nai Jotono na pandao phai chung khatung lainai thai ngake Khwai Athaibari hamchayo. Hello Khwai, ang Sorgosri Deborma, ang PhaiTongu Nuknai 21st December Athaibari Chini Tring bisikatal no lamsogna bagai tai Norok jotono koyo phaidi chung jotono pal baksa ke Chini Tring bisikatal no lamsog layano jotono belai khe hambai.
Taklaini Tring bisikatal no yasak solene bagi sing Joto khatong khajang lejak takute bokusong ang Milton Deberma Joe Martin nibo sinijago tai awa haikeno Norni hosting yang PhaiTongu Ramchandrogat by Khobjak Khwayo Athaibari kamyo ang PhaiTongu so sing Joto aro phalenai tai Norway baksa sing Tring bisikatal no yasak solene 21st December. So don't forget to be there at Athaibari. Sing Joto arano pal kai malaleye Tring bisikatal no sing yasak solene. Ready? त्रिपुरा मैं हूँ जेलिका तामिन और मैं आ रहा हूँ आपके शहर लाइव परफॉर्म करने 21 दिसंबर को डेट इज ट्रिंग फेस्टिवल 2024 और वेन्यू होगा अथाईबारी रामचंद्र घाट खवाई त्रिपुरा। गाइस मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों से मिलने के लिए और आप लोगों के लिए गाने के लिए, तो आप सब भी आइए और हम इस शाम को एक यादगार शाम बनाते हैं। याद रखिए 21 दिसंबर ट्रिंग फेस्टिवल, वेन्यू होगा अथाईबारी रामचंद्र घाट खवाई त्रिपुरा। तो गाइस सी यू ऑन 21 दिसंबर।